ugenerally Nhlanhla Mkhwanazi uthi uyabonga ama donation leni wendile ubonga kakhulu lapha kubo Chris Excel nawe lo donatile uyabonga utokhumbula sikube namkhankaso ukuthi bamdonatele base bamthengele inkomo emva kokuthi akhulumile ukuthi amaphoyisa involve ebugebengwini wazawafaka nabo minister Mchunu so uthi uyabonga kakhulu ngaloko leni kwendile but ucela ukuthi le mali leni sinifuna umthengela ngayo inkomo niyifake ku-account yemaphoyisa leyo account isita bantwana bemaphoyisa lamaphoyisa lawa ashona asemsebenzini so leyo mali isita bona ukuze ukuthi bakhona ukuqhubeka nekufunda so qhubekani idonate lapho so wende kahle Mkhwanazi ukuthi angayithathi le mali because batomcharge ngebribe umthetho wamaphoyisa ngeke ngayenda le cause yakhona wathi policing what yeah ngeke ngayenda ngayiyekela sebangiloyile lemakhaya yeah kancane kancane bengibona ukuthi po yo umemede yabo ngagcina na ithi ngiyeke ngiyathuka right usengibona ukuthi gebeng nangenda le cause le cause lena uyenda ayivumi ukuthi uthathe sipho noma ngabe yichepisi ayivumi yabo ukuthi uwena umthetho wamaphoyisa awuvumi lokho kufola ku-under ukuthi uthethe wena ibribe umsebenzi wakho uyawuholela njengoba basho Mkhwanazi ukuthi no mina umsebenzi wami ngiyawuholela ngemali yenu ye-tax so ngiyabonga kakhulu so qhubekani njalo ni donate kulesikhwama nami nibongidonatela phela nami ngingashonela khona le